ramotan naho sai tiur sudena lakami nang lati porhot singgalan mi nang hati ngot-ngot rohani dan boy ganggu ho dan boy diluho mono Yesus madongani ho dinalo jauh nang olsoan ho Yesus matoto dongan mi urupan naho apulan naho sonang ho totong di dalami nang dao tahe si tujuan
Yesus dan jujur onai muse parholong roha Yesus ulini barikai lasni roha boloni sai dipuji rohaki Yesus 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 Citna birohaki dibuat Tuhan Yesus Atong hamunadongaki Hatong maro Yesus ulini barikai lasni roha boloni sai dipuji rohaki Yesus 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 diarihan roronai boy idaoku Yesus suk-suk las rohaki diisi dungdongua Yesus ulini barikai lasni roha boloni sai
Ganu paria di togu-togu Ganu tiki di ramotia Ai hobar tulomoni rohana Dodile hon Tuhani dia Romar soring arsa kelas niroha Hapor seya oku di mata Ganu tiki Tuhan raponau jalasai di pasu-pasuan sai di toguam molo madabu talumu sujala monangan ai pargo gona sohatu dosa debataku saleleng nai mangale hondame dotua tuaka na bojok rohai Somon amado tuana kona holongi tuhatai tua dan masa di pangurupi ona hobar tu padana na tua debata amata na digija idoha posaku sai toto dipangiring-iring ni tanganan dame sorang doro hakino ai pargo guna sohatu dosa debataku saleleng nai mangale hondame doho tua tuaka na bojok rohai tuaka na bojok rohai
Sai mulak, sai mulak, honalau jalangi, ai dadau honuai, holang sian tua. Sai mulak, sai mulak, nasinita lele, sai magopurohan, ai godang dosa.
Nungalo jauh Tuhan di siulu balangari nang tumi buau pajupang rabdo hot ho di surgoi ngabot mataniari lam conok nang ajalhi nungalo jauh Tuhan rade mabangi nganaki nang penang hudai hubolus hamoraun hagabeyo songono budo mamolus sudedo tinggal abolo rade mabangi nganaki lam rabon si manoloku gok nang ubat diuluku reuk nang holi-holiku gale sude pamataki dan besai huparsita leleng ari-ariki nungalo jauh Tuhan rade mabangi nganaki nungalo
sidingbe anggo hamateani ikodo di bolus be dinalau tu surgoi sihirimon di rohata hangoluan sogoti tau pangapun di rohata akan porseai unang marsak hitane mana ada Yesusi inganan narade dapat ko di surgoi
Yesus dodong aku sahalaku lirudo rapon Yesus boya monan talumu subinaro dan mabiarau disi Tuhan Yesus dongaki saihu toroku Yesus olo aku namai ikon Yesus dodong aku moloma si taunona tu ibana hutinggakon nasana pasorata dan mabiarau disi Tuhan Yesus dongaki saihu tonoku Yesus olo aku namai ikon Yesus dodong aku molona tarucuna Tuhan Yesus do parmonan di pamonan dohotang dan mabiarau disi Tuhan Yesus dongaki saihu tonoku Yesus olo aku namai ikon Yesus dodong aku molohi komatea holan mudar ni Tuhanku golomoku dinala dan mabiarau disi Tuhan Yesus dongaki saihu tonoku Yesus olo aku namai saihu tonoku Yesus olo aku namai sai hutagam do Tuhanku sai masih hol rohaki di haroroni Tuhanku songonani dok nai sai mardongan olop-olop managam ho Maranatha roh oh Tuhan amin sai tibu
asniro hadang hapalang do manggo hiro haki dumbine ge soarana dinaro tuhatai sai wardongan polo-polo burian managam ho Maranatha roh oh Tuhan amin say tibu maro. Sairade ale todiku tagampat jowo nai sai tulangitan manomu hodi Yesus Tuhangi sai wardongan polo-polo managam ho Maranatha roh oh Tuhan amin say tibu maro. Ai tagamundu ngaborhat ho Tuhan ku siani so tungu nang hotar lalat tading